Hakira Hakira Musagawa Hakira Umbisa Hakira Musagawa Hakira Karame tandukanya gukamba gukorera no kurimurura. gukambakamba Gukamba gukamba reba hano dukurikirane. Iyo umunyamurenge kaza avuze ngo ngiye gukamba abagiye kugira gute? numva ntabyo nzi. Urakoze. Iyo umuntu avuze ngo agiye gukorera abagiye kugira gute? Gukorera marumva agiye gukoranura. Mwiriwe Inya Amakuru ni meza. ngaho tubwira amazina yawe. Nitwa Nyafura Gentil. Ndi umugunga wo muzi y'abasama bagomora. Papa bakamwita Byamungu wa Nyamushegwa mpingano. Ndahagije. Gentil we. Ye. Tubwire inzuzi zitatu zinini ziwacu. Inzi Kamombo, Gwerera na Rusizi. Sawa. Tubwire kandi amokane y'inyoni zibiba iwacu murenge. Hariho Nyamunyoni, Nyamukorikori, Murenge bakunda korora. Inkoko, Inka. Aiwe! Hari abantu batamenya amakuru ibyabereye Town Civil muri Girigari Church. Ariko none natanga muri Girigari Town Civil abantu bose isi yakotse habe naje kunguko niyo ndi ubu nyine turi Town Civil habaye mukutano. Hari umukozi w'Imana Evangelist Kimazija uvuye i Rwanda yazanye amavuta y'ubugeni. Ariko ndatangaye. Aho hariho umushumba Peter uvuye Brisbane. Hariho abakozi b'Imana isi yashize umuriro wase umuntu wase abari Brisbane, abari Sydney, abari Wollongong, abari Newcastle, abari Perth, abari Melbourne, abari hariya za nani hariya hakurya y'uruzi hariya abazabita ngo ni Odonga na Obri. Mwese muratumiwe kandi mukutano gakere kuturimo. Uko hani nyuma kuri sare abantu kera barimwo jewe nageze mu gitondo. None abantu mwese muratumiwe, abantu mwese abera nabirabura muratumiwe Town Civil. Hari umukutano bene wahundi simusiga ibyawe byananiranye uyu munsi birasubizwa. Uyu niwo mukutano wawe Imana yakugeneye tuwuburemwe dore ko abantu muzi gusuzugura ibintu. Town Civil Imana yabamanuka ubu nyine niho ikiyo kiri. Reka ngende nta mwanya mfite.